Pardon, this episode telong lapen pineng way talk show on 62 to the Constitution of India and Autonomous State pineng way episode 505 lo lasi pineng way akhir sarjai kathar pansi phapon cholo ate pineng way niltum jasemet kaching wai ponji ke lano ate pialam the root cause why the Karbi Karbi is living in Karbi Anglong are below poverty line. So like kopi apotsi ilitum 100% angbong pet ilitum 90% ke kopi apotsi BPL মানে below poverty line মানে keduk thek tiklo lapen kya keduk ka below ahemarit ka lepen chenglo kichulong lepen chenglo ason lo kechali dunlong le avarsai kelong bunde ason ka tikuk dok pikhaja lasi non apransi labang so a topic sing itun jatan po lasi non pini yeletum hamren tame DC office ta humri damlo non la DC kimi lo rake lasi DC pen chikibom tame alangli west Karbi Anglong DC alangli tame nang thanulo Karbi Anglong arlu je kichoji fan hand to mouth kusalak nang tunulo kichoji fan antame avarsai ave kupibansi kerengjima waname Karbi atum tapuson ang deng situlo kasi labangke kinang sot ko siya lang ni ben tapak lang po kasi non puthot ake ai sarjai kathar man sin ni arju konde ko sar lada 100% ang mong 90% bule tum pudam den 90% akar bi tum kopi apotsi ini tum BPL mate below poverty line along tunang ko selet apot are kaselet are rapor loma mate ke apot loma mate ko mate laso anung karja tum do ko sila di puji paso bata Kardong laso lam ke ilitum kasi thana ling mail of tani je varetlo tilo ne itu e Karbi atum angbong bang pharo amulu angbong bang don proxir kep ke 90 ke ahem mat plaster la ing han pen ke bang arpong sai sela mat plaster pula la ke cement plaster dadu mat plaster dadu itungge cement plaster bang ledun un ela mat plaster sai sela la pen aklong ta long le sai sela cement kalila aklong anta la son sai sela la pen ang song da ting da gojal pen ke saka ating asar nung kalila ke hop lang ake ong ke hop cek pen bine pen ke hop titi da son vai sela da pen arpong an rong bethe dam no te theklong po rong mane dak dipu dak non kilometer isi pen hapu anle dam ta theklong po arpong rak proti arpong la pu rak pro theklong yi pu che char da ji ha pu ingtan ko pilom nge do che char da ji la ge non ne li le ni ya lam ka li lo anut ka pre ta son ning je lo bang a khe tu ning je lo asam men ge wang bang a khe tu asamis tu da so lam ning je lo da ingtan pen hemar lu ta che char da pen hemar lu ha ingtan ko pisi do thulang ma puber na tu pisi do lang ma ta che char pro ti la arpong kirak ong lo ang krak sai se ti la an la Karbi Anglong ante la ke nelia ki puver alam lo munit atung ke entrepreneurship ke itung kaduk ave rong bethe ke la son ave entrepreneur English alam ke entrepreneurship pusi pulo entrepreneur mane enterprising kali itu ke mane ningha ake me chongwai ling klemput kha hai tum kali la son klemput po hala bang le na pi pe pin se ta me thang klem de la son ki un tum kali la la ke non elitum Karbi atum chachelo tribe atum an ke backward atum angela pulo la pulo apotsi government pen ke pitik lo Assam government da pulo adon tin sakori ka ve atum ahem adon tin sakori inut apan ke pi vek nang ji pula ke non ningkan thom ke aprang menta Assam government tum ke claim bom la da
Karbi Anglong man claim to take la bange. Teta Assam Plain District an ke claim le. Athema edon amuni edon ahem jok si inut abang government asakori joko. Aci kloyon wang da suri krikep long pulote alang litum an ke cuy pan yang matanang nelo. Lapen ahem ke si kim ya pan alang litum bor i kek le. Also mara tu admission ke India pan school admission ke India pan eduk. Lasi munit atum pan ilitum kapiduk de deji pulotante government asakori pi vek nanji. Ajar tum puji government rap et un e puji. Itu mabangi ke rap ta ching tu telang Karbiang long mabangi. La posi la ke rap et un e po alam bangi tum je than kam belang Karbiang long. Akheman ni li thek long lo. Sakori ke o itu ma sakori anta de chuhet ta ningelo matidi. Master ke jok ta Karbiang long ke claim untuk do pilo adon tinta. Master ke claim un chilage claim un chiti undo. Laki pipe de dia fransen la tet tanang pedo tu lelo. Tet pedo nang baru hala ta tet ta pedo nang. Sita 6 year tengge tet ta da council si lage porikha da energy gente. Inherent subject pola inherent subject lage teacher no man LP teacher ME school anke LP ME le ME ta LP long si dolo mati la ko yo la sila ME school la pen LP school la master an kang vai ke dei ka point ba bangali kang vai abang point chot ke lage digdar suli le lage adema bang nang vai pirong mat bang nang toy bo nang appointment pilun lok ti non ilitum council long claim bo matum la son ele baha sam government men nang toy po da ke appointment so hi dun lok son chot ana la bang a le velo lage kang vai bang se lam ke ti kang vai da di pusi vai nahi lage di puing vai nahi ham raining vai nahi Karbiang long pen west Karbiang long pan ke la pen aku aja hadum putuji ne kopia pon lama itu government asakori government na poisa and ite culong dunde te itu kopia pasi kering kek de poma ayat tum puji kalilo lata aku la salam tadi tum putu bom lo distribution of wealth alam dolar national wealth dollar itu ade wealth polote itu ade apuru dollar poisa dolo bihub lo hidat akhir dat bihub lo a poisa bu join nai po as poisa puru bihub lo itu kasi bagi ko son lo la distribution of wealth bele kasi bagi ende adon tinda nang long du nai ku si itu ke bag nai athem hala bang so puru ko naten lo pe plane ha itum rat atum apoisa si tax ke analong aja ke netu ke tax pipe ke puji meni de are tax pipe ka lilo nang lihala ke nam hut jat abostu le nam sita halan tax ta hadak dokok ti ke nonge company GPS pemiang pidan GST da do tulang nonge itu pipe ka lilo jok je lo la bang pi ver kang yang lo hala me koi chet along mi koi chat long ta tok le la so long nge ni li le pu li non go principle lo mi koi chat long lang tha la nang poi kin nam so mi koi chat hala tax ki pijia tax apota dak dulu pu ada ke to inclusive of all taxes pu se ada ke tok tu ye alam nge la le la si tax itu along pen pon si ha delhi kro long bidang hublo ante non itum kachelong nun tu yang ya ajak bola kachelong nun tu nangi a right do itu la hello ni tu ni pu sakori ke pivek ni non sakori pipe de council dum pipe de ane council de do clip aku sakori ta ke jor tu sakori nang pipo pupa lakom manot pun lakali sakori ka ke joy si pinangi neli ni hibom lo solam
Nili da council long secretary administration ke do hut personnel department nili ke en hut 1987 aning kan bang inquiry phi apa nili select detlo la pen appointment pi detlo la pen inut bang ke bang inquiry phi la pen bang inquiry follow inut bang stenographer arlo su terang pi no anda nili ning dolang alang litum han nili appointment pilo Purikha dan nili si enlo alang litum Karbi tum tek sersara por Karbi tum pas lab lo amal la ke pas ating ben nili pi lab lo poi sai si kan nili an e arjuna non amunita nili chini jute komat marlo ni sabang ko rapi nili hala so la ben bang hini lo de bang thom na ARO bang ke thom nili gang wai hala so la non baki saterang kalo inut lo la ben inut komani teron sangmo meyok inut da ben inut rong pia sangmo la ko ano Karbi sai siro ARO poisa nili hang ma arjuna hang hige ke hang ye ro na hige pilo council tu la ka sinang pinai ye la ka thom nang pinai pu keduk si long le pa che George set ko pia kam lo sa la ke chok che lu kan de la ke he no ke lage lo tengali ke lage ako rat biru desi claim lo kan te lage lo do no na venon seta rat biru desi claim lo lage la apotsi nili tungge pulo ako ni tung APHLC jong si arnisibak power nang bang det ma nang lang non ho ni tu bangge ko mat ma amen akur silang joji ni tu mangi ni ha de kori sonitpur da claim de kan logen de la bang okebra polo ni pinen ni Karbi apan loki pi sakuri a department team Tezpur civil hospital lo do hai PWD lo da do hai la som sin ni pidikan et lo hala dan ni poisa en lo ma en e arjuna amuni tan ni chini jute hai mujhe Karbi lo ko man ni PN lo en lo non la dakta lo son si vi nahi kente ange chu hai suri sira haroge thomra flikebra pho master appointment pilo hala bang som bong ande de hala bang song bong put $60 teng bega hala bang song bong pada pu account mele de $60 teng ke hala suri sira haruge thomra flikebra phota tribal size sema sila Karbi wali tribal size sema sila khilonjia ohomia taki doji mene adivasi doji mene adhima adivasi tumda tribal ke di schedule tribe kali puchoda na hal tumda tribal akol khilonjia ohomia ahum tumta tribal nangji puzela tumta angbong ke di lapot la tumbang phangel ili ma khamel ante kopi posi la suri sira haru ke thomra phikebra phongbong ku Karbi tum phokebra sirke bet kelongdun ku kia tumbang hini bet kelongdun reng ma tum inut bet kelongdun kopi pot lo la son ki pia posi ili tuma munit atu I hem chiu apisu asomar panchiu si have Bangalore si piona kam claim down hadaksi security pu ke claim down security mane night chokidar lage sokidar panse security pu amen pi jume muchot chorana lage sokidar pu ini ta lage Hindi tu malap yo security English men security pula rokom lo lage watchman security lalu watchman hello security apan chok lo si lage sokidar ande sokidar han Bangalore Delhi Kolkata ha de Mumbai laben Chennai an Kerala an dam si sokidar kam claim nangima Dasi claim nahi kente ahema rong dosi bakat ahema mithang rong nang ne baru lagi claim at beta along bang kapret kami Karbiang long west Karbiang long e jok ta transfer link sita dam nang ji pate pek nang ni la bange dam nahi la bange neli damri dam de nahi pu neli pudunde ako na ne panang transfer project pura kapre ni akam ko an lo nan lo transfer po
la tung ko ano na transfer po Karbi ang long arlo sinang transfer jadi down tami Karbi ang long ang tanta hatak ring tumi muchok niyo ing tano bang da bang ikiring media dim lo sita itu manang piring no tu muchok sida bang gibi Karbi ang long ke nang itum chomat dun tha ha ka Karbi plain district along ka hatak hem ki kim dun ra dun tha hatak ring me mu nagi gente halo dake bang CM aning hang anar pinye nang pukoki minister pinye nang pukoki pughada ka mathayok plot gente la helu la sila ke la henu pigalam lo la posi itum ki dukil ange la chot kali la acha nang lipini ninge lang mene ninge ber lo te lada ke job dun kang tum bangala lo sa ile tum voreng claim unchit laso education qualification itum lang polotan te sufficient itum non amat ke itum first grade second grade le ununde kusita third fourth grade anabang ke itum cheja po undu de ange non ke charli dame ove kimia tum sitame ongdung atum ke voreng claim unchidar lang undu teacher pen chenglok la pen lason na taxi third grade long an fourth grade long an avarsai ke do an mang claim unchid unlo laso po pinanga to mange voreng labangso advertisement long tame a department team 30 department do posi Karbi long mas council along 30 department along tame a document pen si latum advertisement langote exam tame dun dilo setame a exam unde postame mo penang lipulo ladake number 1 bage si bage akenang sot nai bang lalo council nunggu pilo keklenge tangkai nunpu tangka hang nunpu inge kiduk hectic pen si bang ko la bang pi unie po ame thama disqualified da som chimande po unusta la pen da number hinie bang la halo sir ove kimia tum thek pugali non a ov pen bang tum da ke thek re isi cutting job lo sini hokdam la pen thek lo apot ove kimia tum kiluo porle sakuri kelong le kali stame council tum ke ja tum la pen non ruling government tum ke chok che ki pi the power ke cha ja the pusing ni jong da la so puthan nang hin ben pilo as a administrator a hori si ke nang li commissioner ke man tang bang lo posi voreng ki pia ja kom council along absolute mate 100% among pen 60 area along an ma ke third grade pen fourth grade an ma ke piun la ki pi pe dat ke ko man lo chok che la so da ki pi pe det ke la council si chok che lo ko ma ji lang ma la pen MLA tum ta lo MLA tu ke chok che do thì tan được MLA tu ke chok che neli la si MLA bang putin man ta tok lo ke hala Direct Recruitment Act of 2013 ma jong hala ko pi si do dun kli Direct Recruitment Act along commission pin chong lo hala commission dun si sokidar pion nan ta kang vai ta da kali ha dispute kang vai la pe hala kang vai tum ta Karbi tum kali lo hala ke bang a khai tum an kang ignut bang ko wan ni la kang duk nei bang han dat ton thapon thot me ne he ne li chini ne seta ke thapon le la kang duk nei bang man je thapon ji gen te in da ka pe chu bom ye pat la kwa na la ke sir in tell that Direct Recruitment Act di Assam Direct Recruitment Act la bang ke state act lo la se state act hala 60 dulo lo mata ke tok along alo thui lo mata tok dulo even the parliamentary legislation cannot directly applicable in 60 dulo ke tok ado la se council along mate council alo bang ke parliament long le aron pin chong sita council phan jong si chiki ke pin pen panju je pin pen lason claim that pulo tang dekhala so allo bang ke ultra wires puta pulo virus puta pulo aron re lo illegal lo void lo la pen council phan parju je pin ke lada aron ang pinchong ni putok tu la so lam pana ho la so te puto de di Direct Recruitment Act lang bang state act ating sidang pilu chok lo ingela so a state act ta Direct Recruitment Act khang ni bang ke MLA tum lok se responsible kopi po do lại là chúng cái thịt theo con nó kỳ lúa con nó lại là xin tha lắm rồi cái thịt thế là bên kỳ lúa con nó mà xin đồ đường clip rồi à ếch là tôi mang cái thịt đường thu long lấy lang này này
bapor his itala tum chini ne da ju pya lam lo mala ko chopu don hai he ka chopu don na te mo next abang e ticket long le det na ka kere ama do dun tip la na kam ne la si la te lai hu ka che dan nun thek ji polo te la ke regional party atum nanjik la ke count assembly long regional party tum se do nahi pu pete la MLA MP tum congress tame BJP tame la ke misak la tung thang alia be da ka chopu dun ji ni tum sikilo lo MLA ka do be ban reply na pitu Dr. Mumin na alang liga si bang long masih itu masih long masih chief minister ban tok lo alang li sita la PKP lo ne je plan li thang na chingi untuk deda la pen aja MLA itu mau nang hoi pak bang deng deda itu masih ti bang ini itu nge ala bang ini itu deng lo ne thang hisap tahu ya la tu bang yo bu an ka suli leki lu yo ange Karbi itu nge la tu si tir ang lo si tin tu la tu bang si lại lo cái chốc chi cái rong rát là chúng ta đâu là thang xử lý lấy cái lừa đâu mà gì paisa en chom po go vote pi thu bom ti ne don le pupo party le pupo party kam ngali de ta cái chela cái rai nang long le cái rai nang ya bang se kam ki thi member of legislative assembly pulo MLA ke lasila members atuman ke MLA tum anaba ke legislator no hada state along ko pipi sa aron pin chongji ma ko along kaching wai dun long abang fulula no nang wai phak lo da ke thera me mi lam lo kalang raja kong ka chini ne lo ha dak si che danu nang ko le to MLA tum ke sa ta no ma ke assembly lo si che dak danu nang ko lasom direct recruitment ek abang ke 6 dollar lo ke nang biu ni pusta me danu nang la si ningi dun nang ilo kala ako la so lam ningi dun vek dan ke MOU long da lage ke tok do la hu appointment an ke da council si claim ji pu Aprang na dulu saya MOU 1995 long aku talk tu, aku lah pi ke talk deh lo anpar ke, high deh lo apan ke, hala MOU long talk high deh, aje mahala tu nge hile ke ot pen lega, kace soma leader apa jo, ama si talk high deh, no na pian ke hile ke ot pen lega, kace soma man la tum pan ke kok grey lo, ama thang tan nge high deh lo tum pan ke lo. Lasi akhirnya pilosar non lada laso atopik mate la bangso ajai me along isi kirip dun kantung ba kijok dun kantung di juje prang la ke lalong non ove kimia to bangke voreng ke claim ji aphan mage chisik ding lo la awareness ki dam long tame pinangan nili tame lu dam lo la pen chini lo voreng avarsai ke claim ji aphan ke a document pen chenglok a de qualification degree ka do babe anda chibiding lo lasi non APHLC high debt lo pulo tangte non high hela high debt lo pulo te ove kimia to ma phan nang li kopia message lo neng veri pigar tu kopia birta lo pia birta ke lo ove kimia to ma phan birta ke pi kang tung ke nang tum sak government sakori ke jatame long lo aling ba nang klang aling ridun lam nei application pidun lam nei an interview and dun lap nangi examination and dun lap ni lagi long lok lo de he kewar ke hembanta chok pu matedi kewar ke hembanta chok pu Karbi tu malam asalam the du mati lagi voreng long de pi jong si nang ni pon de lagi nang ni udun buk tami la akapre la metu muchot long lo de la long lok api lagi Ingraji pengen punya ke stepping stone lo, lagi stepping stone lo. Nelimata LD assistant si join dan paprangan deh. Accountant General Office neli LD assistant account si join tu. LD assistant account join tu lo, lapen ningkan ke thoma fi nelipan aku auditor, aku long dan tu lo direct recruit auditor ke. Auditor direct recruit neli long tu lo ningkan ke thoma fi ningkan po total neli ada AG office dulu la office neli Arunachal Pradesh Civil Service kidun hada kan si aku Assam Civil Service class 1 ke ba la office IAS ke ma lagi long lo pula de wara kam velu lagi dun serak nahi aku sakuri ke long lo pula appointment ke long lo pula te chini non Rui la order ke klan pen ni pli ang ni krip li ang bong join back nai
nearly get do hot anget 14 days ang mong join back ni lagi join back ni ako haladak join der api bang kopi pilo ni health check up ni sita do pola bang na son ka pregle ako mo examination sita do tu ilang mene hala law be ni alam pulo tante law et egia pan police atum bisar la police dum ke law aputhak purkha do tu ilang Nitum ACS atum mangge nitum banta law puthak purkha do tu ilang kintu ana law nitum ban purkha nang end to end sila ye lagu elu lagi hal sakuri long der apilo lagi mathapuan sun kamelo setahala ta men ke pas dun serak nangi ange promotion ta athikating men long dun pu lagu ya lai we hello ni li puam tu ako master akam ke min nailu master akam piti ayha dum ning dum de ma ni ke manghu thu hak lai ni ke master je plangi bu si ahod aprang hod biti bulo no ke BS bulo BT ta ni por he dun che be pas dun detlo la benge MA ta che be pas dun detlo master kam claim ni pusi master kam claim no hanan toiling da me hana so wrong le nang dudun kokra hana dak le hem chi kim dun det ta me amar hadak ra hala wrong hana japon det nang ji athema education no ke tok do master he is a philosopher and guide wala dak tok do rat atum pan a philosopher la pen a guide le master dong ki la si hala wrong beti kai point ili ning oi nang ni lagi dam det nang ji lagi rat atum man claim long pu ke rat atum ben sing hui che durap long po rap dun long po ke munit tum ke rap dun la hello ning kang sam nei bang na pi chom la pen apart ili ki pi un la bang si ning sam nei lu nang li tum la ta chi ka du ta chi ni lu ti ma la so lam ke ki pi un si ning kang sam la pa ke deng bang ke la ning sam si la ke ning sam pe me la ke akiro bilo sir la bangke non voreng bangke ajar mung tabe advertisement lang lokote la bangke tok dong eta ko o nang nelo la pe molong thulok lo protang nemo pe nang li poson nang se hermen tawar me nelo kusita ni kala se non bangke isi council sector bangsi ni nang parju ko APHLC tum jong se jakong bang de lo protang te council pen ki piuna voreng avarsai an ke che phansi piji ma mate Karbi la pening long aso phansi piji non ateng protang te BJP government tum ke ke che phansi sakuri pilap chujola sinale tuma commitment nang li pen akim mangdam nang li dreams mate la bang so voreng ki pipen Karbi long arada pan owe ki teman kan thur ponji la poson kachisi pon do sa ili dunia la solang ni ye pik lo kadi kaning ye cheng ta kopian kan one lo 2016 and inkan se ningelo ye itum bang illegal around rape and sakori pilo mati di athema tribal bhasi pinangi pomat bang suri sira pharo thomra ligero pompong bang suri sira pharo hini ra throkner kebra ke thomke tribal ka liye to man pide illegal lo gendela itum ge pulo itum law teng pen itum lai hui an lap that lapi lapen itum la solar law teng pen si la solar tribal atom pansi ako p2 edit kusi litung ga chesik election le hai lo ki lai la ako la lekle mun ke chok chedet pole itung bongosena ave bu bang bongosena ga lage bang hokalam le pudam lo tenang litung DC office dipu DC office download te technology nang litung DC long download te hala bongosena inut do APA hala to dun lun jiba bongosena tu kopi mo ching ki DC pen la solam ako ha bongosena tu man kan nam labi la puan DC office la manta DC office along de office malela DC office la PAP ni document di Karbi nu ta weda inut ta non nan ta bi Karbi tu je plan nun thek thelang tar mane Karbi tu man ke Assam government ke bisas ave trust ave Karbi tu man ke lagu ya untrustworthy pusi tu man ke pu la si DC ang ding DC PA CA atum anon anta Karbi inut ta wela Karbi chorgali tribal inut ta wela non anta Kaita bongosena sa doyari
la kuye non da bongo sena do hala so bongo sena ba hok lo di sia long damra ni tum ching kidam mo da hala so bongo sena nang ludun por nang top dun lun vek chi itu pima ching ki bi disi pen nang chini dun et jila la si ha bongo sena tom apan birta chi pitui la tu la po an yo bang ye klem ande itu nge pia polo kang summary lai ko ala तो सर के रोबी पर पिलो लसी कमिटमेंट नो EPHLC ले जोंग सी के बाग लो प्लते 6 लो तेंग पेन voreng कोनो लापेन चला सोन डेवलपमेंट आन दमे ना सो तेंग पेन सिक्लेम को लापांग के क्लाडा अलाम लो लापेन लदा कोन क्वेश्चन अगर जुदुन दो जो प्रिंस एजेपु सर प्लीज लेन गवर्नमेंट PWD along ले along तमे पत्ता लोंग मा माने PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लो PWD along ले along la towara salam pipilane at department along li along encroachers do kokti ke che atom che rider ti la si patta claim de ti la si la so patta ke claim na ja ko ma ko sila da ka ju reply no pivek tha se alang ni pena chungi Karbi ang long a context alam sa alam ni thang Karbi ang long choche lo lage Assam betita Assam government of hang along ligament di lage la PWD pulote ba agriculture sitame jaga department sita lage government department aphansi allotment ki pil lage patta ke pilong lelu anut kapre aphan ke patta ke piji aron apelo lage ke lada bangge individual ended nil hem pu hiana tu la landing road ke dai na tu ta loge lage DC office a borobabu a quarter gela amala non council tumla hala Krishnoram Soikia pu bola ho Ram Krishna Soikia pu alang li retirement detlo amat laso long le bang pata selam de amat jor de bang bongli tum an non bongli tum si do yo nang lang da mele pinap nang ni non na jule nang lang da me la ben pu hi na tu bang lage hala Apranghut Council Executive Engineer a quarter lo ihian na tu abangke Executive Engineer PM Samuel pudu halamang suhut 1988 aningkan si alangli ka retire alangli Kerala munit ama si alangli retire lo ama sedang tujuh lo ama bang al ka retire hut anut kapre bang patap pijet bang jorde Halo bang su CM ke bida singing leng la pen ladak non het ki pia bang 2016 aningkan la bongali to mang ki pida bang ke la 23 lakhs pun ne pine ke jor a ho kan ne pine ni sini dunde la bang ke seta bang la su chetan jo hai la bang ke non ke do CM tum si jo atum lo alang li si jor pun ni pudam de alang li ke do sila chaplang la nilitum la support apoti opposition nitum lu pidun lo kan setar bang thang da action and idel la son ke la government along li ke patta ke en long li jong si government tu ke top pen pi je la so long li ke nang ni lu ku jong si putang te la ke hok lo la ke patta pi long ji la setar ke top ave pin pen si men si retire lo ala so menit aman lawan patta pide ko bang la chok chelo la kaya alon long ke to ave la son ye lo te lapan ke eviction claim undo rade undo ya setting tu sudah bi to sara kiro pipar pilo nadak nangkar judun akorte dame klaro pusi ini cinipon atema government along leke arjuje pin pen ke dolong le mane bang se do det pulo tak la bang ke ake der pusita eviction la asai bang den ponuno akilo pipar pilo sar nangli kladak pen ithan pon tu apot lasi non bang ke lalo ele tum pini has tamen ele tum DC office ke dampen dak isi ini cingwa dikang lo lapen pandekang lo de Karbiang long along bang ke kopi apon lo ne lan se nang tum keduk pus nang ku dulu halata lasi lada kabang isi kai le thanam sita political alam sinang nang liripo mamili ka chinya tem lo dante athema kipa plan ji kipiduk ji kadok ave Karbiang long pe mesen ji pehno dak ji jakong chehar jagunji de chipavir ji pustame political pate politics atum long se jakong do
lasi non BJP government nang le ropen ilitum jakong kang bodo pilo lapen longle kijor kang kijor dung pangtar development am men pen ku rarapan kipan lula pusona dolo lapen Karbi konat ba kedo Karbi kedo thailong bangke ke tharlia sai bang dateng pon pilo tasi lahai nangli ning kamatha bate APHLC highlighted lahai Karbi atong pan kopia step si deng nili eson alam puing tung duk lo na aning oil lagi mene data dak ilitum unemployed youth association da do body di dak bo di fudo man di unemployed youth association setelah unemployed youth atum ta opposition non anta ka demand sakuri nang pinay po demand me la tu non anta demand me do clip hala to 1345 angbong 1283 bang tribal kali itu man pijak lata jok ta ningye dunde jok ta apoti kinde mane ko bala oppose dunde jok ta ada unemployed youth association latung ta do clip bang lapen aku hala ison do talang labor union ta do tulang labor union atum ta asap ta oppose dunde lapu ya lambang ke lasi kecok cege ilitu amunit kece song nang ya tum si do tu clip lapu ya amat kilu pot leh lage lasi mikir okora hu bang nang pulong lok lo kilu pot lo setaka calak pu se kece tin tu lah pe ya non ruling itu long du celang dun tek nang ike po bang se ning ye tu ruling itu long se celang dun baraji pulo tante ruling itu aning ga hangateng bensi ka ke claim ta ke kroy dun ji pulo ta association sa akamo de lagi association ma sa akamo ve lagi ki dun bom tu yi pulo te oppose nang po lagi sapuri pipe de pio pose oppose pe de hala direct recruitment act do ko pio pose oppose pe de lai hu ke lagi kilu podlo sini lima thala si mikir okora puna bangnai puilong pok sir na ladak ilitum political science of atum chali long no la penang dita pu lo la ilitum edet jong si pangrinang si pulo tangte aprang si ilitum kopia ron si kirim lo mate kopia a constitution lo kopia a law si kirim lo hala bai tum chichini nai ilitum karja konat ma ni la swaro ma chichini nai apot ilitum ke democratic country long si do por india long mangke lasi mulu kalong si jakong do prote ilitum long si jakong do lo ilitum si vote ki jopen ilitum asong japan pihai lasi jong si songja henoda kolotante ke pare ma jakong ta itum long si do lo itu malong si achabi da do lo atala da do lo ki en lo lasi la sonni hormuta ilitum do along do lo kosi no na mangke sita ilitum karjang long konteks na namlo te BJP meeting lang dun delo te orunodoy na pipe BJP meeting lang dun delo te ration card nang thanpi ji lapen pini ha tame job card alam ta nang lang lo 1500 long lo pulotang te 300 beji thola ala account holder pan ki piji 1200 ta bang ke hola kilang acamca di hala kilang dun parti acamca hala tum choriat ko lasi la so puta ta DC office long etung warbeli pini ke ketong masil tum ajat alu tati kang le delo setame lahai action na bangke claim back nahi athe lake article 14 long lage to do lo aron setame plak belu palam do lasi la job card starting job card la pen la lem salo lin phok long nahi apot lin thogra achitim la pen adha long bangke linpli la pen linpli achitim la so sa achitim bangke no de ti atha ki je bangke lasi lahai anda corruption lo kusin tum marbeli hoben hande lo lasi non next ke dam thu bang sin tum halada bang DC pancing bai tikan thu beme ko kusin tum hande lo hande pantame lasi non la job card hesa le nang li chini lo la so ko thake job card kipi lapen ration card kipi lapen orunodoy hayu kipi kaddo kabe ke lage partiality long le lagi ka ngong le di Nong le plain district ke la ke plaka kam ave la so alam sa party ka char juje hata ke thi la yo kam ek pan thari sa sa so ke la no lage government a scheme
job card putalo job card nang cheng ike aprang NREP pudu NREP National Rural Employment Program pudu NREP lage DRDA tu se claim project director DRDA se claim ke jab ke claim pon ke director of rural development arideng se dolo ben project director tu se claim lo district bang ke la peng NREP along RLEGP puda dolo RLEGP Rural Landless Employment Program Employment Generating Program puyo labang RLEGP bang poisa da do halake Rural Land Employment Rural Landless Employment Guarantee Program Generating ali Guarantee Program halado amasi la so akam peklem lo amasi la phi aning ke hak ateng government dum claim choklote chok chelo la tom phan hala landless long leta ave sakori ta ave la porsi sakori ke pinangi po alam lo na job ke la ke service pan lo job pinangi la si ningkan siam bong ong en nei sita ni pharo isi ke sakori pa pe claim long vek nang ji la landless long live lang ave atu keduk atu pa la below poverty line atu pa pusi yo ke thik la so apartment si non job card ke pi lo lage la RLEGP la pen NREP pen a kewang aporsi nang cheplang ilo lage la si la job card ke pi ke lage inut amunit ningkan isi ni pharo isi piwek nai jo si pipe dek seta akam ave dek polote a poisa bang piwek ni ko ba la pen jo si hala ke claim kang tumatu jo si netum la so to war selam depo netum job card pen pusita hala wrong sorta la ta claim netum la so to war selam de ji nang tu job card appointment nitom han poisa nang pinon puun non da puun la da council atema lage BJP program kali job card ipige la national program lage da ke tum han kali la India dang alam lage ako non BJP dum lage cheng da kali la aprang men tandu la bangge la pen la so aprang men ke do ikok ke high UN open mane poverty eradication program udu poverty mane keduk kapawidet japan eradication tuge harlik hak japan pula la so program do lama se hala so program si India to lagi andulu lagi la si lagi BJP program kali lagi national program lagi government program mo BJP lerem tu desata ne tu da reclaim tu bom pada la si tum chini na ako la si roma sor chini vek nei la so lambang job card apo si nang li poisa ene de do clip nang nelo nang li tum hang mi lagi nang li tum video lang dam plut non ni non anda ni paroi si ni claim long lelang pura dam plut non lagi ni paroi si ni nang pi vek nang gi pura dam plut tamelo ro ha video long dam plut non la tu ako yong si komandi nang padigdar dun pula talaga police pan than melo na padigdar dun la pia potlo nitum program da ating nitu claim di puna padigdar dun pura FIR pidet tami to kero bi party losar la situm non ratum chininang ji lahai ke party plakri plabong pulong lelo ajala party tum sta kelong nang ji right dolo pate odolo la si non tame job card tame non party na si chelang krong si pinana tu nang thalo umat ma BJP tu ma se select kon chot nang thalo la pen card holder tu ma man ke haro kre folong lo blokang ke haro thome tipi hala haro kre nie ba ke chamcha tum chode diti la si la hang na check pe me nei busi pini west kan be ma disia ke ma tame tum la ko eso no ne li piti putui lang ho on jete ni tu der lo baru no nge der ulo po तो लसी नेंगवे बांगे अपोर्ड ओलोपोर्ट लसी ने पेजो जे अपरां इसी के थान को गातु बांगला हेलो पिनी चीफ जस्टिस इन वाई कोलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस आके
biar gawai alang li 50 second mane alang li non kangwai pona phong bang ke phong pokep rahini ke chok nomor pokep rahini ke chok no ke dautang pokep resi dautang kalang lo Sanjeev Khanna Allah sinon bang ke biar gawai bang de pon la independence long det pen alam India independence long det pen lo pasi alang li pandame kurang tu budget pon lo alang li la pen alang hem tu ni si pandame ning the pon lo alang li Japon pami por pusi pini tame tu hiu jumi pin lo la pen pini adi si panda thande kang lo politics sama ke ne ke chek plot pusi alang li pu hai sedame politics pen pete tu ma jat sedame klem di kolam thande kang lo la si neli si alam ki pu de kang la maxim pate la arong lo constitution lo ipu la dai si pu do alang li taxer bang abang pulo la si alang li pu tu muson lo a rule of man must not prevail rather rule of law must prevail pu aron si aprang pacari lo nanji la so pisi mundi tum padam nongai non Karbi lo konteks bang ke kahin no muni tum si pacari lo hola aron pan ciri pitam de ada posi ini tum hidup nang lo la si non iphl si lege bang lo tante rule of law bang si tum klempo aron ko pimas kito ada la so yang sini tum klempo la klempo no te rat atum cingthur po lang po ke ke akai ta nang bat po la pen impact ame long po asi peneng we talk show on 6 to the Constitution of India and automatic peneng we episode 505 long nang kelang don according la peneng ji pijir po tumhan na me chorolo nang tunang kelang don pot la pen nang itu mani siga chunging di bangla no share ko nekha itum cheron po nang jebak ko nang ke theka son do an me itum inthin chipelang no ne pin pen itum chithan ko nang lalu pro de itum akhe tami pramon po asi peneng we talk show bangke itum pon se kan polo kan do kabe pantame ajo ke me kan do